Nileng yonga kamu win ki tri maluk yong gani ka chnong ngata yu emani resign tiang i gani ka patan do da khai nga em lang gani ka 6 schedule yong constitution yang India ko e bori i ki be em chong sa gani ki lom i padan ne banta wo ne khandao ka chiap numba ki an yong ka council ko em heini ka giant hills autonomous council ta chami wata wa i heini da mi ki kur ki jaj kam nga manum yong pariat da kha da im ke patan yong inovarim yuan chwa heini hajwai emi ki kur ki jaj ha ki chnong go phero po uput sam yong ka JHADC ta halori ni ki kur ki jaj ki open man chnai ka jaj ru yong heini chama ta wa kadau ko em kam kat ni chu wala da i wiar kan ni kur ka jaj ki yong i kajat berulah wiar orang jaj do tanai tidak mak haga jing chem ha jing lalu ti yang igini sni banai snem ada chem mata wa ke kur yang i kiwa em apa ka pa iyo yang ke JHADC Tipmit na kanika discouncil yang ne Tipmit na ka hadun ne gasni ne tidak ha yo ki jing jia ha kini snem ki banai ada wa bon kini ki mandari yo wana chliang yang pot Kaptan Bangladesh, negi wana barjela la kita khar, yo khodi. Dem gajing penem kam makala ya ke kur ke yogi. Kaptan le nong nuksa kam ngai pariat. Ada em ge wan chaini him ki ka ke kur pariat la to ong gawan ki barjela ne bandari. Ta hagan ni jing man ki suk yo lang ba ke online kan ni kam ge adhar ki epek ta ki pan card ta la da yo ka ga ni ke kur pariat. Muhim ki yok tu sanki yok you mentoi sul try ni kata ndai mendapat ini la challenge ki ka ki code na chi bichar I em ki kandon ki an ki Tipmit council I kat kam ki an yang ka sikshid nei ti daw hayata ogani yo ki sngi ki wan ki banai ga wan bo ga jingma hi ta ki ta ga jingma iwa kani ki kur ga jat yi kam do yu kam kat la ngai ta nei ti daw ne ga sngi Ni liang yonga ki perlu kata ni ngot dalai chemi wa ma thambor siwa o manusiem yong ka JHADC hai em menta em lang ma fasmon de khar o manu em yong ka JHADC dali e ga jing tho ga jing karpan wa usnyau bha ki wa kanik extra committee wa kan ni to e na ka ga hukum yo Tipmit no yawara ki kur ki jaj ki vm hapo upul sam yong ka JHADC Kenangwa nagani ki yau jing Tipmit yau chna ga ki an ki kandan kenangwa yau nang im kani ka kur ka jaj ka wa em hapo I upor yau ka la da yi ka bla gani to em ga ka jing chnga ni ni chpar ta na lori ten la iba nei liang yau ma thambor chiwa ma fasmon ta kha em na liang yau ki ka bur sket ki ni ka jing sakhiat ma ta wa em hi ka jing sla tangwa kaporang cha go o chuna no ki an ki kanda ta de e khana ro kin ne nga to wa da khot ki daloi wo codify ne open man an no ikariti ki dostor gi yong I kam open man an ki ek sinchar yong gi daloi ki ve chno ta ka to ki ni ikariti ki dostor gi yong I ki ve em po ka JHADC pop sam yong ka na khot ki daloi da hukum ki wo chuna no ki utho no ye de chi tho khana open man an ta heta organila Ini sakumen khana to uma thambor chua de e ko kula wa hagini ki banai ga wa chong dor bar gi yo wanra ye kan ni yo pas ki ka resolution nei bantau Tipmit na ki kur ki jat yo I wara I be mai ni ta ka ji sa tho yo ngana wa lada ki katni emi ki dor bar kur em ki san kur ki wa pher jantia yo I em yu Dolloi la em hi terlada kita kini ki Nongïalam ki yang kikur ben ki wikrek lang wayu kan tu la snyau bha chim ga kan ni kalan chim no do thia ni menta kan ni wikrek lang I wa council nei bentau yon I ya ka jing Tipmit lang ba ga an yo em yo chngai ka jek bru gi yong ta ka ta to ka jing thrang ka jing kwa gi yong wa kam jo ila yong ki lok yong I kat kam de ya kalam na khanai war ta yurti yo karmani wa hakini ki banai kam ye kalam ne o CM ong ye o la da
kwa yu kermen yu ruti wa kad hobnai match yang snem arjar arphaule to uman ain utemen ladaga nig extra committee naga JHADC yogi ben gole ini niliang yang ngasaman wakilok yogi da thoi daga jing ujo cha chief justice yang high court of Meghalaya nai banta hukum gi ya kanika JHADC yok chna an ka thanrai lakat tel myurut mem hi yuruti wa udam ganiki isi yang ma thambor chiwan upanchna an utho na ya ki kor ki jat kyoni